وقن كان يوبلو على زي علت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو على زي منت كان يوبلو وتبي فتن كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا الشانل كمل لكم كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر من يوتيو نايلو مارستي again حجون ابزوبانا زغبر زلو اغرغر بفلاي بحوتي زدفا زلو امريكا دما بتوساخي نتخدو زلا منجدي جيجا منجدي ممليسا ندادنا وسختلو نتزوبا دما ممليسا ناب حدغا ان اتوتو تخيدالا سلازي بكل منجدي بستفلاليو كيلاتات تنتنتناي بوليتيكان ناي جو بوليتيكان ناي وتهدرا مقسقاساتن بكل منجد خغلصولنايم اتي متقعتات ويكا فتنه ناي متقعتات ناي حوتي بزلع على درجة ولا ناب إيرترا ناب جماعم ناب إيرترا نزلوا مراقبون أي قطفون يوم زلوا سلزي أبتي كباب بابل من دب ترادي كونس وشتك أي بحري كمون نتحتي أبقال في إيدن وين متقعتات كم زقبر زلوا كن رينا كم توسخ دما تزوبا بقلت في ناب معبالتات يخيد كم زلوا كن ريكن فتنينا الزجن بوانو بريزنت سياس بزعبا زكونتات زي قدمي 10 قل عامات تزاربوا زكونتات كما يكون كم زغل اقدر سيد فيديو شير كغبري غونو دما ازناي قحي بحر زلو كاباي زلو حيلتات يزبغس زلو نبلالنا نعودا بخالق قمطالو دما اب امريكا دونالد ترامب مجمريا ناي برايمري ناي ريبابليكان برايمري ستيت عويتلو بنورمال عود يكون غاب بسفح عوت زي دما انتي ترجم كلوي كنرينا مغنياتو بوليتيكان عالم بريزنت امريكا عبترا سلادس عوت سو مجمريا what is going on انتايو تزغبر زلو اسكي قرب ابزي قربا معلتات زقاتم زلو كنتات نرد حريو ابتتنتنا غناتينا preemptive strikes in Yemen. And this is as the Houthis of Yemen claimed yet another attack on a commercial ship sailing through the Red Sea. Now, American forces have carried out strikes in Yemen, destroying 4 anti-ship ballistic missiles that they say threaten civilian and military ships. This marks at least the 3rd time in less. So America حجون حدش مدقعتي وتدروين علاماتات دبلتهم ابتناي حوتي ويكا بيمن كيدا تتكعلا توم ناصر الله دما ازي كما حدا عبي فنان يزبوم زلو سلامنتاي تزعبيت هاجر امريكا غنوم تقالس مهلاوا انصاروم تواغا مهلاوا حجون እኮ ተዋጊያቶም እንዲያ ግን حدش አይኮነን አታቶም ግን حجون ነትናቶም ቃልሲ ነትናቶም ህዝቢ ዝለዓለ ተኩሮ ናይ ዓለም ከም ዝረኽቡ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ጋዛ ኩነታት ድማ ዝለዓለ ጠመተ ናይ እስላማዊ ዓለም ከምኡ ናይ ዝበዝሐ ምዕራባዊ ዓለም ህዝቢ እውን እንተኾነ ነታብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ እቶም እንኮ ግብረ መልሲ ዝሃብዎ ስለ ዝኾኑ ከም መንፅርናቶም ድማ ጽንሒና ክንሪአና ባይቱ ናይ ኤውሮፓ ዝተዘርበ ኩነታት ክንሪአና ስለዚ ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ክትህብ ጀሚራላ በተደጋጋሚ. Then a week that the United States has carried out strikes against the Houthis in Yemen. US and British forces targeted nearly 30 sites in Yemen with more than 150 munitions last week. And in a follow-on action, US also attacked a Houthi radar site later. The latest attack by US comes as the Iran-backed rebels targeted a Greek-owned vessel named the Zographia. So كم تريوا دلهم تبتكعتي أبتكعيه تغيروا لزوليو سلزي زيو ناب جماعة مالتي international line نديوجن ناب إيرترا زغربي كبابينا نرزلنا سلزي أبتتحتي دبوباو كفالنا بحارة رادي كنا تمتكعتناتهم ناب بزح بوتاتات كون كم زغل زمالتني إيرترا فلو يسقات فتير لالو قالك بلاي كلني مخنياتو again تارجت ناتهم نتصوري جالك سام حجي معربا ميديا نتزربا نبحثوت كقيرو سلازدل زلون كل المراقب يهرم عليه بلونه مساتهم زهرم زلو مس اسرائيل ركب نزلون مس اسرائيل ركب على دي ندي بلندما مساتهم كوميونيكيشن كغبران زي دليم زتقع زلو سلاز بزيا نصور كونالو من كسيرترا سقطا ممراصو دما تزبلص استراتيجي كوين يسمعنا نعي مخنياتو ازي بعلم امريكا تحتاتيت ناي زغلو كونتات مخنياتو تبقازا زغبر زلو كونتات تطو نخبل على ملوص اويعاتهم نعو كتغبر سلازي كالو غبر ملصحوت زغبرو مسيرترا ركب زبحال يبلون ايرترا ايدا خطتلو هايلو بزحات زعغرغرو سبات الله زياتهم ايرترا ابشغر كوتو زدلي دم امبر ايرترا ابزي غدايا ابزي توا روكيتاتن ميسايلاتن مساعت يخزلو حيلي زخونه يكون مخسب نزي بلا ايدات تولو مخنيات كله ايغبان زبل امنتالني
بليز لايك جبروا لايك تغيركم تي الجوريزم ناب كالوت يبصحيو نزي channel دما عبد غفيو ثانك يو. While it was transiting the southern Red Sea. Now, the Malta flagged bulk carrier was struck by a missile near the Yemeni port. It was sailing from Vietnam to Israel with a crew of 24. ميكمادو ناي مالتا بيزيد مسكريخ ركب زلوها جن كفيتنام نسرائيل تغينيرا. So the target is always when it has something to do with Israel. إسرائيلاوين مراقب التمالي كونون جميرا بغيح بحر متكام كاب كدم يمتكام نيرم أبزوان زجن أبغازا زجبرو زلو كنتات أو كارتشو السلام نخورت جبرو ريوا كاب إيرترا نقدميت حليفو كاب الباز نقدميت حليفو أبزنا برات مركبي وزمت كعتا قاتي مسلزي نابي كتكو خمس غلو تمسايلاتهم نابي كبتسح كم زغل كساكن دي in fact مسايلاتهم كابوتهم إسرائيل أب ودبنا إسرائيل أب إيلاتون متكعت فتشيمويم سلزي نوح رينج زلو مسايلاتون زلوهم يوم سلزي ولا أب كباب بابيل من دم تزيل لتمراخبنا أوروبا ناب إسرائيل زخي زلو أب زخونا بوتا تارجت كقبروهم زخولو حيل خمس زلوهم نخفلوت إيلهم On board and was reportedly not carrying cargo when attacked. No injury. Welcome back. Let's get a little bit more now on that cargo ship in the Red Sea that was struck by a missile with some 24 people on board just off the coast of Yemen. The Greek shipping ministry has said it was a Greek-owned ship called the MT Zographia sailing from Vietnam to Israel. They said that no one was injured. Well, let's bring in our military analyst, Simon Diggins. Simon, it's great to have you with us. So talk to us about what we understand happened with that. So انتايو تي قدمنا بتي اناليسيس متاونا تاع مركب متكعتي وريدوا يجن زخون يكون عنوات هاي وردان زياون قدمي حدا معلتي دي كلتا معلتون تمساسالي كال مركب مس امريكا ركب زلواون متكعت وريدوا جن اي تقاصلت ويا تحلتن سلازي تي متكعتات يحرم على ليت ميديا سلازي عفنا زلويتهم حوتي قرملسي يبلويم سلازي زكنتات زدما نت مسمر ما مليسو كم زخرر يزقبرو زلو نابي قصك خيد خلقم مس غزي خن رينا كالم تفنانات مسو زتحاز زلو ما كان رينا G Raiwo the analysis. That incident, no. I believe there's been a response as well, potentially. There has, yes, thank you. The incident took place just off the coast of Salif. So we're actually in the Red Sea itself. As you say, it was a missile attack, but it's also linked to a whole series of other incidents over the course of the last 24 hours. So we had reports last night that there were suspicious vessels surrounding ships, and also 24 hours before that, down here in the Gulf of Aden, we had an attack on the Gibraltar Eagle as well. So there's a So تريولهم تيمت كعتي بقال ففيدن الله كم دما بغيح بحري بكل مدايوم زدك عزلو سلازي توم حوتي مالتيو زخانة عطاتهم فلي نجرا يكونن كاب عدهم عز يروحوا غايكونن. whole pattern of that, and that has, as you say, been a response. We're just getting reports at the moment. They're not completely confirmed reports. We are just getting reports at the moment now that the US military have responded and again have launched attacks against Houthi positions, particularly where they'd be using things like radar and the radar position, the targeting mechanisms, which they're allowing them to actually attack the ships as well. So that is a response. And what's your sense of what's going on here, Simon, more broadly? Because, of course, we had those strikes by the UK and US and others, of course, on the 11th, hitting targets, radar sites, cruise missile launching. So متكعتنا أمريكا بزوح حبتنا رادارات حيلي ويكا فليات وهراتنا حوت كلو يقولوا ما بزبوليهم زدك عزلو of course تم حوت دما عياش يكونون انتاي كم زقبرهم زغلو زتقفوا معي مثلا مجمريهم سرزي يكون أنصار حيلان وقب أبزقن انتاي نرلنا بتدقاقامي جوبوليتيكا نايكرنا أفريكا كساكندية قدا سنة نقدنا عالم كساكندية بحدقا خورت كم زغيل كراخلو بتدقاقامي انتاي نرلنا many and geopolitically up strategic بوتات تدوكينن زلو هاجرات بتدقاقام تمتزلا ما إيرترا سلازي نا إيرترا قدا سنة again and again سماي نترزيز ديب زلوم سلازي كساب كندي أبت geopolitical نقدنا عالم مسمرنا ينقد عالم أم مسمر مقصص أرنا ينقد عالم كند من تاي تراخم زلو هذا هاجرات تاريخنا حسوم زقبرو كبيز زقبرو حماق زقبرو كلهم حيلتاتنا بيرترا بكساب حجون ولا نتنا مسرغمنا ونركعت كم زين نركب نخين نركب زف حرج لوكرتات كال حماقات حزب ويرغمات حزب سلازخنا ديكونس زلنا يبوتا ازيا قداسنا زلون قصصر نقدنا علم باور زلون هاجرات حيل زلون هاجرات حيلن وادن نخ قتران تخينا بعالم حيالات خانان تخينن ابا قدس بوتاتات صلوا كلهم كخلالو ندحركم زي كونه حوتي حد منقص زي كونه قبره شبراو حيل زبحال نعسرت 4% بتريليونات زتمن نقدي كعقتو زغل ندحر خوينو كندو عاقمنت لك imagine
تشاينا كندزي نقدك تعقد هاي تغلنا يابز كنتات زي ترديهم لهم سلازي زلنا يا بوتا بنيشتي عقمخا نعلم ملوش أو كبل زخل سقوم تخطوزلو تخل بوتايو نزي بوتازي توم حيالا نسخاتهم ترايم كحزوز دليو حيالات تقبرهم سلو زغوني سلازي أقدس بوتاتا سلو زحزيهم حيالات كوينم زنبرو نسأل أيوم دما أبزل يوك حنقو يغلو زياب بوتا زياد ما بفلاي تابابيل مندب أزيا أقدس نزلوا بوتا سلو زغونت نيرترا كل جزي متخوتاخ قبل على إيرترا زقبر حماق حابز بقاس يكرد عنا سلو زلوي إيرترا دما indirectly انتس نصبون انتس حماق بزح ماركتين يتركب زال حجون سلمتاي تزقبر زلو إيرترا إيدي بلان أب جماعة بحرة أب زقرة ببوتات سلو زخونة دما إيرترا أقداسنت نا إيرترا كسح كندي كم زخونة من البات إيرترا دي فلتوا إيرترا بشما يتركوا حنزلا بعلا ما يزون I'm very very sure إيرترا شما يتركوا هو ماركتين كيكونا تبايليو مخنياتو again كل انت ناقرة تزبط زلوا نتزقد سوم ترايم بناتا advertisement كقبل الكوي تفلت نسك تركب سلو زي دليوها sites, and subsequently we've had more strikes by the Houthis. Absolutely, and the Houthis actually said they were going to respond, and so we should always expect that. There's an old military saying, the enemy has a vote. In other words, if you do something, you are going to have to deal with the retaliation, and that would be more part of the debate about what the consequences and how we react to those consequences right when the decision was made to conduct those attacks. So that's to be expected. And since then, clearly it takes some time to organise themselves, and there's obviously a phase at the moment going on where they are trying to respond in several attacks across the area from there, and the US have responded to that as well. I mean, what do you make of the argument that we've heard sort of the past few days after those responses by the US and the UK, that, the Saudis are trying to knock the Houthis out of the war for many years, and we're unable to do so. So what makes us think that? Well, I don't think anyone's seriously talking about trying to, if you like, sort out the Houthis en masse. That isn't going to happen. I thought what they're trying to do is a very strong signal to them that whatever their particular issues are, and a lot of the issues are for the Houthis about, we are still here. So even if because what's been going on in the background is Iran and Saudi Arabia have actually been slightly reconciling. So if you like, their sponsor has been reconciling. We are still here, and we are not to be ignored. They've chosen to launch at the same time as they've got the fighting going on in there. But I think a lot of it is about saying, we're still Houthis, we're still here. And Again, تي بعد سكاي نيوز شيلكا BBC CNN كزارة بخلو ناي بحكي تي حبريتا بتنكع خسمعوا خمسة لكم حوتي عبزلنا فلتونا تأقداسنا تيدلينا لو أيكون نزبلو زلو كملون دوز دليك أدام بولو نيرم again نتعلم ملوز حتى زلو حتو نخطم زيلهم نعتاتهم نعلم ملوك ربشي لهم كم استبقسوا علاماناتهم تفلاتنت بر زخونه زجبت علامه خمسه يبلون غيرهم يمشطوا زلو عبيتي كراباتا استخدنوا ليكاونت فلاتات مهراتي وزبالو እዚ ግን ፕሮፓጋንዳ ይክርዳኩም ዘሎ እቲ ሚድያ ንዓኻ እንታይ ክትሰምዕ ትደሊ እንታይ ክትፈልጥ ትደሊ ኢሉ በዓሉ ኣቃሚሙ ነቲ ክትፈልጦ ዘለካ እዩ ዝበካ እምበር ነቲ ሓቀኛ ሓበሬታ ይኮነን ከም ዝደሊ ስለዚ ሑቲ إسرائيل نتعب قضاء تقبروا زلان تجديفات the next day إذا بحر زي أين تنكفوني نايلهم يوم بتدقق هم قليش أميم لسهم ترايقنا يكونوا listen up زي زياتهم propaganda نايت mainstream media تنتي military industrial complex بحال نوعو نتنز قبروا زلو نمشفان يتعلم نايت media بتروح media زخنا دماغهم كم يجرون مهارات اللي كانتنا بتلفزيون بناس زينا زبغا واي بناس يبنى له زينا بناس أيقونن هذا نساتهم كتفلتوا دلي نسخة كتفلتوا زيت دل حبريتها سلزلهم يم بنازع نتحسوتهم كنقرو خازم مرتو نزجن تتأنكي كختم ببعض كلا لك ليس now. Catastrophic death toll it has inflicted. Israel is losing on the ground and in the court of public opinion. There's no way that this ends that doesn't leave Israel a pariah state with occupation and apartheid on borrowed time, and they know it. So they're doing everything. زي تبع أبال بايتونا أوروبا كايرلنديا إسرائيل عمرت يخون أب أمرنا يسبات زتسعر هجرن زتسعر حيلن يتبع الله زخا حكي إسرائيل نحماس بتزلوا وتهدروا بقعتن عقمن زبحال زنبرة كل سب فلو عينة وتهدروا حيل زلوا دبلوا زنبروا نحماس ولا حنت زي بقول حيلي نخص رأي كعلتنا الله كندي وتهدرات حماس قتيلكم نزبلمون كم اللي سيكلون يوم سابج of course للعسرة عسران قالن شحسب سيفيلاوي قال عن سبيتن
ሲቪል ህዝብን ቀቲሎም ከም ዘለዉ ዓለም ሙሉ ፈሊጣ ኣላ ነታ ጋዛ ትበሃል 80 ሚታዊት ነቲ ገዛውቲ ከም ዘዕንዎ ዓለም ሙሉ ፈሊጣ ኣላ ነዚኣ ትገብር ዘላ ሃገር ድማ ኣሜሪካ ኣጆኺ እንታይ ክንውስኸልኩም እንታይ ጎዲልኩም ኣሎ ብኸመይ ክንሕግዘኩም ካልኦት ዘራየት ከይመፁ ድማ ናዞርና 5-6 ግዜ ናብቲ ዞባታት ናዞርና ጠጠው ከነብለልኪና ኣጆኺ ጥራይ በልዮም ትብል ዘላ ሃገር እያ ካብዚ ሙሉእ ዓለም ካብዚ ሙሉእ ሃገራት ዓረብታ እንኮ ኖ ትገብርዎ ዘለኹም ጌጋ እዩ ጠጠው ኣብልዎ ጠጠው ተዘይኣቢልኩም ድማ መፂና ክንዋጋኩም ዓቕሚ የብልና ወይ እቲ ቦታ ርሑቕ እዩ ኣብዛ ጥቃና ግን ናባኹም ትኸይድ መርከብ ከንሕልፍ ኣይንኽእል ኢና በዛ ዝሓለፈት መርከብካ ከነቃፅላ ወይ ከንሕዛ ኢና ኢሎም ሕቲ ተበጊሶም ኣለዉ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ከመይ ጌርካ ክንሕቲ ከም ሓደ ዘይሞራላዊ ትካል ትገብሮ ዘይሞራላዊ ትካልን ነቲ ዘይሞራላዊ ሕጂ ንባይደን እንታይ ኢላ ክፀርፋ የስምዑ they can. Desperate acts of aggression to provoke a wider conflict with Lebanon, with Iran, with anybody, to draw in the US, to save them from the consequences of their own actions. And as Yemen shows, Butcher Biden is reporting for duty. With Europe's proud genocide by his side, they are the ones who have enabled the continuation of Israeli terror. Without them, it would already be over. So take note, Butcher Biden. The ancestors of the Ireland that you claim to be from disown you. Keep our country out of your mouth. And as for von der Leyen and genocidal Germany with your words and deeds supporting it. Wow. ንባይደን ንስኻ ቀታሊ ወይ ከዓ ሓራዲ ባይደን ብምባል ጠቂሳቶ ንስኻ ናትካ መንግስትን ከምኡ ድማ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ቫንደርላይንን ከምኡ ናይ ጀርመን መንግስቲ ስለዘጣቅዑሉ እዩ ነታንያሁ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጋዛ ዝትኩስ ዘሎ እምበር እትም ዝብሎ ቀደም መቋረፆ ነይሩ ሕጂ ድማ ቀንዲ ዕላማ ናይ ነታንያሁ ዘሎ ነቲ በዓሉ ዝጀመሮ ኩነታት ስዕረቱ ፈሊጡ ስለ ዘሎ ነቲ ስዕረቱ ንኸይቅበል ነቲ ገይርዎ ዘሎ ክሳራታት ንኸይሕተተሉ ኣብ ካል ነቲ ውግእ ኣብ ዝዓበየ ገይሩ ንኣሜሪካ እዩ ካብ ታሕታትነት ክሃድም እዩ ዝፍትን ዘሎ እዚ ድማ ንኤውሮጳውያን ኣይትለኩምና ዝቁፀሩ ሰባት ምሳኻ ኮይኖም ዝፍልፅምዎ ዘለዉ ግፍዒ እዩ ንሕና ድማ ኢድና ይንሕውሰሉ ኢና ብምባል ብተሪር ትነቕፎም ኣላ መበቆለይ ኣየርላንድ ስለ ዝብል ድማ ንባይደን ኪድ መበቆልካ ካልእ ካድለ ከማኻ ቀታሊ የብልናን ምክንያቱ ኣየርላንድ እቲ እንኮ ሃገር ንእስራኤላውያን ብተሪር ትቃወሞም ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ሽምና ይተበላሽወልና ብምባል ትኾንናላ ስለዚ እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ነራትን ብዛዕባ እዚ ኩነታት ቅድሚናዊ ምእታውና ግን እስከ መጀመርያ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲክስ ክንርኢና because it's important which is supposed to be ongoing since April 22 is not yet concluded. So I think there's some internal issues around within the Yemen itself, which is why the Houthis, if you like, are making the noise now. In order they're not ignored. And marked on the map here, Iran. كملساينا تانا إيران قداي. So let's listen to American politics. Please like Gubaru, Maji, ab America politica khantaya gat malos kanisma. In the United States, the verdict is clear. It is still Donald Trump's Republican Party. The people of the state of Iowa woke up to temperatures as low as -20 degrees, but it did not stop them from stepping out and declaring their support for Donald Trump. It was the first race of the election year. Republicans are choosing their presidential candidate, and Iowa shows that the choice is clear. It is Donald Trump, although not without surprises. Like Vivek Ramaswamy is dropping out, the Indian origin billionaire. He was making a lot of waves at the start of the campaign. So, ننوح تثبت تقبرلو primary زبحال ويدما منيو تقندي وكلنا وكيل الريبابليكان كون زخيل كانديديت ويكا حصوي نمللايز قبر قدم مرجع ابتا مجمريا ايوا تبال وسانيت ستيت تقبر مرجع دونالد ترامب بسفح مرحنت بزيك على العالم تودادارهم زي بلو بزنصر قانقوا تبريصلو كوم دما حركاتهم حدشت مصاتنا بوليتيكانا عالم فيفك زبحال نبزح نتوم استابليشمنت ترير نقفيتا زغرب زنبري كاب توددر مريصلو جن اي ثينك تصنهينا رينا جيم يا مثلا نزيا نابيك كيتخلتا جيم كن رينا out of the race. But if Trump wins, can Vivek Ramaswamy be the vice president? Our next report tells you. In 2021, Donald Trump had seen everything. He was out of the White House. He was accused of instigating the Capitol riots. He had a dozen cases against him. Indictments were looming. Many in the Republican Party were ready to write him off, to move on from the Trump era of politics. But 2 years, 22 months, and 25 days later, Donald Trump is back. The former president won the Iowa caucus, the first race of the election year. Republicans here voted to choose their presidential candidate, and to no one's surprise, it was Trump. He comes from a business background. He's not a swamp creature like our previous presidents. So
أمريكا مرجع بنصور جليسة مالتيو سلزي ولا قاتي establishment زبحال ني دونالد ترامب ايدليون تنبرا بسلطان دونالد ترامب جن هزبس لزدليو زلو اتي بدحر مغارجا مين ينسوت سبحالو بدحريت كوينم نتهاجر زما حضر دونالد ترامب بفصمنا مرجع تقرب زي كونسي ابتناي ممرجع مدرخ نخيبصح زي غبرون زي كعتون زي فتنون يلن كسروا فتينوم بستفلالي جبنات كسيسوم كل نجر سلامتاي كسع كندزي صابو ولو there's one reason for this نهزبي كتقومي لهم كم زي كونو نصوري سلازي there is media دونالد ترامب كم زي دليو اتهزب صبو غير فليتوم every time دونالد ترامب كتصرف قالو تهزب انتاي بلهم سرقت مخانم طريد فلسل سلازي انتاي كوين له لعلو كل زي ناي جبرسدو ما وندو ناي حماق تكبارات زلوم تكالاتن ميديا دونالد ترامب بفصم كتصاور واي كلونيا سلازي he is coming back 4 عامات نسو زما حضروا لنا امريكا زخونه يكون وقع ايرانان اب كل عالمنا نبل زلنا ترديهم لهم سلازي دونالد ترامب فتوص لايو كاب جو بايدنن كاب ديموكراتسن اصبيقو يحيش اب نزبس حكفالنا عالم اب جزيناير بريزنت سياسون اب جي دونالد ترامب دبدبه صحيفهم لنا يروم يم اب قال جزيم تلكم نيره سلازي داغ ما قمت كنقبر لنا كله تديق يرنا كبل يلو نيرو سلازي دونالد ترامب ممصا نافريكا بزعب افريكا استزاربه دي كونس تكباراتي خاطري ايدو ايتونيو نحنا امريكا زقدسنا افريكا دليتهم يكبروا كما زبل مراحينا ندلي كنحجزوكم هنا كنردعكم هنا زبلنا امريكا او حزل كايزمت Potential candidate, and to no one's surprise, it was Trump. He comes from a business background. He's not a swamp preacher like our previous presidents, like the Bushes or Clinton or Obama. I support Donald Trump because in the very beginning, I've always kind of believed that this country does not need to be run by another politician. I think that the best candidate would be someone who knows. حزب امريكا بحدا نجر نصر كوين له اذا هاجر جا ببوليتيكانيا كتم حضر عندلياني نايلو بوليتيكانياتات دموزم كبوليتيكايو اتاويوم كبوليتيكايو سلامنتاي listen carefully Biden is not only dumb and incompetent, I believe that he has gone mad, a stark raving lunatic with his horrible and country-threatening environmental open borders and DOJ FBI weaponization policies. He is a mental catastrophe that is leading our country to hell. We'll end up in World War III because of this man, and for no reason whatsoever. Thank you. So, yeah, لنكنا دوتايو جو بايدن نزع علمنا أبشكر كتواز خليو دونالد ترامب حنت كابت مبتعناتو سلطان دحريبكم نيليو نا يوكرين وقع 24 ساعة يزدليون خود دايل الله سلازي نا يوكرين راشان وقع انت توديو هذا عبي محنقو نزو كنتات نقود طبعا علمنا نرقعتنا علمنا كفتر زخليو سلازي this is a very very important step نعنا كم زو عينت مالت فلوي تصفاتات كاب أمريكا خد قبراي تغلني خاقن انت وحدا إذن ناي بايدن من محدار هذا جنيا أكيد سلزلو نزع علم حاو غير لالو كاب حاونا بحاول كاب كينات توسازلو سلازي زين تريفن زلوا وارح حساب مرجع أملاخ اشتر تريخا خطول دلك مخنياتو نكرنا أفريقيا حاو كركو على زخولو درجة قربا يزمثل بخال سلمتين بوليتيكانياتات عندنا business people عندنا زبلو listen She's never made more than $179,000 in a year. What does she make behind closed doors? What kind of deals does she make? $120 million. زيا لعل 4 عامات بوليتيكان أمريكا استنكسا غستيا دموزا لعلميتين 7 أيكونن لعلميتين 8 شح دموز يبلان 280 شح دموز تخفيلكا كندزي مليون 210 مليون جنزف سيف قبراي تغلقها سلامتها يا خمجيرة بلشونا سيمبلي بلشونا كما يكم زخنا بلشونا بأمريكا ونالوت أمريكا بلشونا بلا بلا تبلو سبات لهم I don't know انت حينات مصحفتيهم تنببوا يا كم عينات عالميهم تنبروا I don't know but أمريكا البوليتيكانيات بلشونا that's why بوليتيكانيا دوموزن ببوليتيكا زخنا يتمسؤولنا قبل جميع رسب مغنيات دخاخوينا هاتيو هبتام كويني سلازوات مهبتام تسألي كنا كابي إذا مصوت تسب ببلشونا إذا مصوت زلوا نزجان زم نخركب زيد البوليسيتات أبتهابتامات كم تجزات هاجري قبرالو exactly 4 عامات بوليتيكات أنا هلا هم يجرى هذا سبب 4 عامات يسنة زياسي هاوس سبيكر زي نبرت بزلا على درجة سنة رسالة 4 عامات جيرالا ده هذا عامات 4 عامات تمريض أخذ لأن how come شبيه لنا كلام أنا شايف لهم كم مرات صغير no بتهم سب جنزب نساب سلطان كم تلص لز قبريهم نا أمريكا مريكا كم مجمر يكسب زلا عليه بجنزب سلز خانة نزيد يتفلت خين كم كيتكم عم ببو بزحد كنت فلت وياه What? She's worth an 8 ball.
So she's worth $1/8 billion, and she's never made more than $179,000 in a year. If you do the math on that, most people just don't do the math. She would have had to have been in the Senate 3,360. Sold off our foreign policy. Joe Biden's son, Hunter Biden, got a $5 million bribe from Ukraine. That's why we're sending $200 billion back. سمعوا جو بايدن ودو زي فيفك كاب سلطان كابت مريجا وريد زبلكم زلو عبيت حقታት اوصيو جو بايدن ودو كساب حجا بيت فرتز خصص له حدا ودو كاب يوكرين ببلشونا 5 مليون تخفيل نيرو اذا 5 مليون سلد وسدا بودما 300 بليون دولار نيوكرين كم سدد غيرلو من هيبو نتن 5 مليون بخمي متين انتاي يالو بدحر مغارجا زفلت يلن تحققن نزي مسل Dollars back to that same country. The fact of the matter is the Republican Party is not that much better. You have the likes of Nikki Haley, who stepped down from her time at the UN. Bankrupt or in debt was her family. Then she becomes a military contractor. She joins the board of Boeing and otherwise, and is now a multi-millionaire. So I think that that's wrong when Republicans do it or Democrats do it. You want a leader from a different generation who's going to put... So, exactly. تحقزيو بتقوين بتي Republican ወይ Democrat زيكونه بلشونا أب كلهم زلوا مخانيز قال زلوا نيشتيس كان اسمع بتمرجعت مليسنا من يونو بايدن ني ترامب زمرصو زلوا انتاي چانس كلنا انتاي كلا اب كبيع كونتات عالمي دمت زلوا نفلت منتا White evangelicals, young voters, women, they all voted for Trump. He had over 50% of the total votes, the biggest margin for any Iowa caucus challenger. This isn't Lincoln's or Reagan's party anymore, it's Donald Trump's. I really think this is time now for everybody, our country, to come together. We want to come together, whether it's Republican or Democrat or liberal or conservative. It would be so nice if we could come together and straighten out the world and straighten out the problems and straighten out all of the death and destruction that we're witnessing. So, white evangelicals بحالو أقداس بيز ناي مراسي كفالنا حبرتسبنا أمريكا يو women, young voters لعلى 5% رقيب ريكورد سبري درجة ريبابليكان ناي دونالد ريغان زي كونسي ناي دونالد ترامب بارتي اخت بهذا لو مغنياتو ريكورد سبري درجة من رجع سلازمرت واو مالتيو سلازي حجة دما قدم ترامب أنا سين ترامب تلي نيره أمناتي فيديوهات قدم تاريخهم تلولي يزغطرو نيره واي مين ستريم ميديا كم حدو تلول غيرهم جوك بزعبوه قبرو زعبه بزي قدس كل نجار قدمي زنبري اوباما بزربو از ليك تحساسبو ليك بدحر مغارجاكن حدقات راي يسرح سبي نيرو እዚ ግን ዘረቡ አንጀልጀል ክብል خلي مع ዘረባን مع ጌጋታትን مع ገለመለን ከዛረብ خلي ተግባሩ ይኻ ክትር ዘለካ ዘረባ ይኮን ካን ክትር ዘለካ ተግባራቱ ተሪና ግን ንዓለምና ስታቢሊቲ ይብዋ ነይሩ ንስራሕ ከልዮም ነይሮም የም ሓንሳብ ግብረሽ ምስ ራሻ ምስ ፑቲን ይሰርሕ እናበሉ ጭብጥ ዘይብላ ሓቂ ሓንሳብ ኣብ ምርጫ ፑቲን ሓጊዝዎ ይብሉ ሓንሳብ ገለ ገብሩ ክሰርሕ ከም ዘይክል ይገብርዎ ነይሮም እዮም ግን እሱ ከሎ ተቆጣባ ናይ ዓለም ዝሓሸ ነይሩ ዝበለፀ ኩነታት ነይሩ እታ ናይ ኮቪድ ድማ ብዘይ ፍታው ኮቪድ ዝበሃል የለን እናበለ በፍንጫ ብነት ሳይንስ ኣቃሚሞምን ኣታሊሎምን ከም ዝቕበሎ ገይሮም ማለት እዩ so he had no chance ነቲ ኩነታት ክቕበሎ ነይሩ ወንበር ነቲ ኮቪድ ምቕባል ኣብዩ ዝነበረ ቀዳማይ መራሒ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ if we remember accept ኣይገበሮ ነይሩ ግን at the end of the day ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ፍሉይ ናትፋን ኣይነበርኩን ካብ ነዊሕ እዋን ክሪኦ ከለኹ ግን ካብዞም ዴሞክራሲ ዝበሃሉ ብፍላይ ድማ ብወገነ ኤርትራ እንተሪኢኻዮ ዴሞክራሲ ዝበሃሉ ደመኛ ፀላኢ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዴሞክራቲክ ዝበሃል ፓርቲ ምክንያቱ ኩሉ ናይ ኤርትራ እገዳታትን ፀገማትን ተተመልክካ ትሪኢኻ they were the ones ሪፐብሊካን ምስ መፁ ግን መፍትሒ ክትረክብ ኤርትራ ይብለኩም ኣለኹን ዓለም ግን ዝሓሸ ዕድል ኣለዋ ኣንደር ኣብ ትሕቲ ሪፐብሊካን ወይ ኣብ ትሕቲ ቶም ሪፐብሊካን ኢሎም ካይዛረበን ኩሎም ሓደ እዮም ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ So Trump won Iowa, but who lost? Technically, everyone else. His closest rival was Florida Governor Ron DeSantis. At third place was former US Ambassador to the UN, Nikki Haley. Iowa didn't just catapult Trump's campaign, but it also proved that he has no clear rival. Which brings us to Vivek Ramaswamy. He's an entrepreneur of Indian origin, a billionaire. He started the race strong, attracting Trump's MAGA crowd. But none of that translated into votes. He has now dropped out of the presidential race. And what's the first thing he did after that? Endorse Trump. As I've said since the beginning, there are two America First candidates in this race. And earlier tonight, I called Donald Trump to tell him that I congratulate him on his victory. And now going forward, he will have my full endorsement for the presidency. And I think we're going to do the right thing for this country. Does that mean he's eyeing the vice president seat? Will Trump? ብዙሓት ሰባት በዛ ዘረባ ክብላ ዝፀንሐ መንገዲ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ቢልዮኔር ይነፍሱ ዝኻለ ቢልዮኔር ይንሱ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቲዮም ብዙሕ ጥርጣራታት ዝግበረሉ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቫይስ ፕሬሲደንት ክኸውን ይኽእል እዩ
ዝበሃል ፅንፅንታ ኣሎ we will see what it's yet to be seen ብቁዕ ኣዘራርባ ዘለዎ ብቁዕ ትምህርቲ ዘለዎ ብቁዕ ትብዓት ዘለዎ እዩ so far ግን again ከምዚኦም ዓይነት ሰባትን ብግምጣል እውን ስለ ዝርይዎም እቶም establishment ድሕሪ መጋረጃ ከይሉ ምስ ብዙሕ ጥርጠራ እዩ ዘሎ ግን again ምናልባት መርገፅናቱ ብኣፉ ድዩ ብተግባር ብሕጂ ዝረአዩ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ከም ብሓደ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ርድኢት ኣሎ እዩ ስለዚ ብሕጂ ክንፅበዮ ኢና and we will see ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እቲ ኩነታት ሕጂ ነዛ ቅድሚ ምስዓሩ ዝተዛረባ እናሰማዕና ኣብታ ኔክስት ቪድዮ ከኣትየ wait refer to the Houthis as Iranian backed. They do have their own say in this, don't they? They are making their own decisions. Now, how much is Iran paying attention to what's going on? Well, enormously. I mean, I think Iran has got a strategy of using. ክሳብ ክንደይ ሪስክ ከም ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ንኽንፈልጥ ነዚኣ ስምዑ ሕጂ It is looking like the beginning of World War III. From multiple military conflicts in West Asia to the one in Europe between Russia and Ukraine, the world is witnessing an era of a great power conflict. West Asia is sitting on a powder keg, and it looks like it might. ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቅ ጌርካ እንተተዓዚብካ ምብጋስ ናይ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዘተንብህ ኩነታት ይረአዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዕግርግር ኣሎ ብፍላይ ድማ እዚ ሚድል ኢስት ዝበሃል ንኣታቶም ሳውዝ ዌስት ኤሽያ ዝብልዎ ማለት እዩ ዌስት ኤሽያ ዝብልዎ ማለት እዩ ንዓና ሚድል ኢስት ማለት እዩ እዚ ቦታ እዚ ኣብ ዝለዓለ ናይ ውግእ ኣብ ናይ ተጠንቀቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ ትከሙ ዘብል ዘሎ ንስማዕ might finally be ready to explode into what everyone fears, a wider war. Just take a look at today's headlines. In fact, late on Monday, Iran launched a number of missile strikes in northern Iraq. Its Revolutionary Guards, the IRGC, said they attacked Israel's spy headquarters in Iraq. The location was Erbil in Iraq's semi-autonomous Kurdistan region. The Iranian missiles hit an area near the US consulate. A statement from the IRGC said, and I'm quoting, in response to the recent atrocity. So Iran ab gala kafal nay kurdi hausi natsna zalo ቦታ ኩርዲስታን ዝበሃል ክፋል ናይ ኢራቅ ደብዳብ ተካይዳ ለዓላማ ድማ ግብረ ሽበራዊ ሓይልታት ንዓታታት ንዓይና ዘሸግሩና ንፀጥታና ዘሸግሩና ብምባል መጥቃዕቲ ፈፂሞም ነይሮም እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ካብ ቆንስል ናይ ኣሜሪካ ሂደት ርሒቁ ዝነበረ እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ናብ ካልእ ክባራዕ ዝኽእል ዝነበረ ኩነታት እውን of the Zionist regime causing the killing of commanders of the guards and the axis of resistance. One of the main Mossad espionage headquarters in Iraq's Kurdistan region was destroyed with ballistic missiles. The elite Iranian forces also fired missiles at Syria, their target, the Islamic State. And why is Iran targeting them? For vengeance. Remember, earlier this month, Iran's Kerman city was rocked by twin blasts. They exploded during a memorial for Qasem Soleimani, the Quds Force commander whom the US assassinated in the year 2020. Before we go any further, let me just give you a quick background. You see, Soleimani had enjoyed cult status in Iran when he was alive. In fact, he was a symbol of the regime's resilience. Then the Islamic State claimed hand in the attack. For the Islamic State, Iran Soleimani was a sworn enemy. He had mobilized Shia militias, in fact, to fight the IS in of the physical structures of the IS caliphate. Let's just get back to Monday's attacks by Iran. The Iranian forces said that the strikes on Monday were in retaliation for the bombings in Iran. Meanwhile, the attack on the Mossad base in Iraq was in response to the killing of commanders of IRGC as well as the resistance front. Remember, Iran supports the Hamas and is growing increasingly hostile towards Israel. This has sparked concern that retaliatory attacks between Israel and Iran could intensify. The US has responded. Washington rebuked. So, ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ሪሊ ቀስ ብቐስ እቲ እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ብተደጋጋሚ ንኢራን ናብ ውግእ ክትዕድማ እያ ትደሊ ዘላ ብዘረብኦም ብተግባራቶም ኢራን ድማ ፈሊጦም ኣለዉ the moment ንሶም ኣብ ውግእ ተኣትዮም ክህሰዩ ከም ዝኽእሉ ፈሊጦም በቲ ናቶም መሻርክቲ ብሕዝብላ ድዩ ብሑቲ ብካልኦት ዕጡቃት ሚሊሻታቶም ፕሮክሲ ናቶም ዝበሃሉ ዳኣ እምበር ብቐጥታ ምሳቶም ኣብ ኮንፍሮንቴሽን ወይ ከዓ ውግእ ክኣትዉ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ኣሜሪካ ወይ ከዓ እስራኤል ነቲ ውግእ ከተስፋሕፍሖ ብሰፊሕ እንድሕሪ ኮይኑ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ግድን ክትረክብ ስለ ዝኾነን ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ኣትዮም ክዋጉ ማለት እዩ እምበር ሓገዝ ሕጂ እውን ኣፅዋርን ገለን መሊዎም እዩ ዘሎ ግን ብቐጥታ ኣትያ ኣሜሪካ ክትዋጋ እዮም ዝደልይዋ ዘለዉ ነዚ ድማ ኢራን ፈሊጦሞ ስለ ዘለዉ ከመይ ጌርካ ካብዚ ትወፅእ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት በት እዚ ኩሉ ምቅስቃስ ዝግብረ መልስታት ዝግበር ዘሎ ነቲ ኩነታት ክቕይሮ ከም ዝኽእል እሱ ድማ ዝዓበየ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል Iran for its overnight attacks, calling them reckless and imprecise. While no US personnel or facility was targeted, the US said it continues to assess the situation in Iraq. The Iraqi Kurdistan administration has said that at least 4 civilians were killed, 6 others were injured in Erbil. Its prime minister described it as a crime against the Kurdish people. This is the latest escalation of hostilities that further risks spiraling into a wider resistance.
It's basically a network of pro-Iran militant Islamist groups. They help Iran project power and also risk causing a wider inferno in West Asia. Case in point, the Houthis of Yemen. After disrupting maritime trade for the past 2 months in the Red Sea, they have now decided to expand attacks to include US ships. This after the US and the UK launched heavy airstrikes targeting the Houthi rebels last week. Houthis have ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ካብን ናብን ናይ ብሓቂ ሓደጋ ከም ምፅኣብ ዝኽእል ደረጃ በፂሑ ኣሎ بعين قطبا نقدن تاريخية تكون تقدم نزي مسل. Trade challenges, grappling with rising costs and extended transit times. Take a look at this next report for more. Okay, ስለዚህ ኣብ ንግዲ ዘለዎ ተራ ድማ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ክግምቶ ይግባእ። ስለዚ ሕጂ ግዜ ከይወሰድኩ ቀጥታ ኣብታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክንከይድ ኢና እዚኣ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ዛብ 2016 ዝተዛረቦ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ነይሩ። እስከ እንታይ ኢሉ ኣብኡ ንስማዕ going to be ዝኾነ እንድሕሪ ቀልጢፋትኩም ኣብዚኣ ሴቲንግ ኣትይኹም playback speed ኢልኩም ኣጉድልዋ መንስኻትኩም ከምቲ ንኣኹም ሰማማዕ ጌርኩም listen carefully ነዚ ኩነታት ናይ ቅዒ ባሕሪ ዝምልከት ሕቶ ሓቲቶም ነይሮም። ክቡር ፕሬዚደንት ናይ ቀረባ እዋን ምዕባለታት ክንጅምር ኣብ ሓለፈ ሳምንታት መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ኪዳን ፀረ ሽበራ ብዘይ ዕቃቤ ከም ዝድግፎን ምስኡ ክተሓባበር ቁሩብ ምዃኑን ዝሕብር መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ። ድሕረ ባይታ እዚ እቲ ናይ ሬድ ሲ ፎረም እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ናይዚ መግለፂ እዝን ንዑ ዝደረኹ ሕሳባት እንታይ እዮም? ሕጂ ምናልባሽ ኣብዚ ዞባ ተቐልቂሎም ዘለዉ ቁልጡፋት ርሱናት ምዕባለታት ንሳቶም ጥራይ ስለ ዝርኢ ተዓዛቢ ዝኾነ መግለፂ ወይ ዝኾነ መርገፂ ክግለፅ ከሎ ምስኡ ጥራይ ብቐጥታ ዘዛምዶ ሕጂ ንሕና ምስ ስዑድያ ካልኦት ኣብቲ ዞባና ዘለዉ ሃገራትን መንግስታትን ዝፀርሓና ፅምዶ ወይ ኤንጌጅመንት ንነዊሕ ዓመታት ዝኸይድ እዩ። ካብ ምንታይ ተበገሰ እዩ ኸ ኢልካ እውን ክሕተተሉ ክእል ኣለዎ። ምክንያቱ ናይ ወፃኢ ፖሊሲና ምስ ጎረባብትና ወይ ኣብ ጎደበና ኣለዉ ምስ እንብሎም ጎረባብቲ ዝህልወና ዝምድናታት እንታይ እዩ ዝእዝዞ? ኣብ ምንታይ መትከላት ተመርኮሰ እዩ? እንታይ እቶም መርሓዊ ሕንፃታት ናይ ፖሊሲታትና ክትፈልጥ ኣገዳሲ እዩ። ምናልባሽ ምስኡ ዛሚትካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ወፃኢ መግለፂ ትርጉሙ ዝኾነ ተዓዛቢ ወይ ተኸታታሊ ብሩህ ክኸውን ይኽእል። ንሰርሓሎም መትከላት ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣለውና። እዚኣቶም ከዓ ኣብ ወድዓዊ ገምጋም ናይ ኣብ ዞባና ዘሎ ምዕባለታት ኣብ ግምት ዘእተዉ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናትና ሃገራዊ ድሕነታዊ ረብሓታትን እኩብ ረብሓታት ምስ ጎረባብትና እንብሎና እዚታ ኣብዚኣቶም ድሕርና ግልብጥ ዝብል ሰዓት ዝቀያየር ፖሊሲታት ከተውፅእ ምስ ዝተረኣየ ምዕባለየ ከመይ ኮነ ሓይሽ እዚኣ ተበልና ተትሕሸና ወይ እዚኣ ተበልና ተሕሸና ኢልካ ንፋስ ምምዝ ዝነፈሰ መቃያሪ ፖሊሲታት ከተውፅእ ኣይከኣልን። ብቐፃሊ ከምኡ ሰርሕና ኣብ ካልእ ቦታታት ምናልባት ከምኡ ስራሕ ይኸውን። ኣናብባና ነዚ ዝሓለፈ 25 ዓመታት እንታይ ይመስል ቅድሚኡ ዝነበረ መድረኻት ናይ ታሪክ እውን ኣብ ግምት ከተእቱ ትኽእል ኢኻ ተባታተኸ ነገር ስለዘየለ ብፍላይ ኣብዚ 25 ዓመታት ግን ኣጋጣሚ ምናልባሽ ምስ ናይ ኤርትራ ናፅነት ኡላውነት ዝመፀ ግዜ ክኸውን ይኽእል። ግን ዝሑል ኩናት ዘብቅዓሉ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ተቐልቂሉ ኣብ ዝተባህለሉ ግዜ ናይ ኤርትራ ናፅነት ምናልባት ምስኡ ኣጋጣሚ መፂ ክኸውን ይኽእል። ዝሑል ኩናት ስለምንታይ ኣብቂዑ ከመይ ልብቅዑ ብዙሕ መግለፂታት ዝግበረሉ ከኣል እዩ። ግን ኣብ ውሽጢ ዘን 25 ዓመታት ኣብ ዞባና ዝረኣናዮ ምዕባለታት ብፍላይ ምዚ ሕጂ ኣዝዩ ነይሩ ዘሎ ህውከት እንታይ እዩ ጠንቅታቱ? ቅድሚ እንታይ እዩ ጠንቅታቱ? ከዓ እንታይ ንደሊ? ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ርግኣት ይደሊ፣ ልምዓት ይደሊ፣ ሃብቲ ረሃዋ ብልፅግና ይደሊ። እዚኦም ሰሪሕካ ፅዒርካ ደኺምካ ተምፆም ፀጋታት እዮም። ምስኡ ግን ርግኣትን ሰላምን የድሊ። ርግኣትን ሰላምን ከዓ ማና ይኮነን ዝወርድ ስዊ ሰሪሕካ ተረጋግፆ ጉዳይ እዩ። በይንኻ ትሰርሖ በይንኻ ትፀረሉ በይንኻ ትደኽመሉ ዘይኮነ ኣብዚ ንዓለም ንነብረሉ ዘለና በበይና ደሴታት ስለ ዘይንነብር እኩብ ረብሓታት እውን ኣሎ። ስለዚ ንሕና ሃገራዊ ድሕነታዊ ረብሓታት ምስ እኩብ ረብሓታት ናይ ጎረባብትና ኢልና ክንዛረብ ከለና ውሽጢ 25 ዓመታት ኣብዚ ዞባና ዝመፀ መውፂ ብዙሓት ፀለውቲ ረቋሒታት ዝተፈላለዩ ተዋሳእቲ ክንጠቅስ ንኽእል። ግን ብዓለም ደረጃ መፂና እንተሪእና ሓደ ቀፅራዊ ዓለም ተፈጢሩ ኣሎ፣ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት መፂኡ ኣሎ ተባሂሉ። ምክንያቱ ልዑል ኩናት ክልተ ቅፅርታት ነይሮም ተባሂሉ እቲ ሓደ ቅፅሪ ናይ ሕብረት ሶቪየት ነበር ስለተኣልየ ምዕራብ ዝበሃል ኣነ ምዕራብ ኣይብሎን ወይ ኣሜሪካ እውን ክብሎ ይደልን እየ። ግን ናይ ኮርፖሬሽናት ዓለም እዩ። ቅድሚኡ እውን ኣብ ልዑል ኩናት ኣብ ቁርቁስ ዝነበረ ሓይሊ ሓደ ወዳድርቲ ዝነበሮ ምስ ተሳዕረ ዓለም ሎሚ ናበይና ኮይና ሓደ ዓለማዊ ስርዓት ናይ ሓደ ቅፅሪ ተፈጢሩ ኣሎ።
ዝመጽእ ዘሎ 50 ዓመታት ዓለም ክንቆጻጸራ ኢና ማዕረና ዝደረግ ሓይሊ ክትሳዕ ይኮነን ብቴክኖሎጂ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ብቁጠባ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝወዳደረና ኣይክህሉን ወይ ክህሉ ይብሉን ኢሉ እቲ ቅድሚ ምኽታን ድሕሪ ኩናት ዝነበረ ፍልስፍናስ ናብ ኣዝዩ ዝኸረረ ጥሩፍ ኣተሓሳስባታት መፅኡ ማልያ ዘይብሎም ፈላስፋታት ኢና ዝብሉ ጸሓፍቲ ኢና ዝብሉ ፖለቲከኛታት ኢና ዝብሉ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ከም ተኸሰሞ ናይ ሓንቲ ቀፅሪ ዓለም ምዃኑ ሓደ ቀፅሪ ከዓ ናይ ዓለም ሃብቲ ክትግብት ኣለካ ምክንያቱ እቲ ደራኺ ሓይሉ ኩሉ ግዜ ስስዕ እዩ ትግብት ትቆፃፀር ትጭፍልቕ ትህድድ ደይናትካ እናመዛዕካ ትኸይድ እቲ ፍልስፍና ንሱ እዩ ምውዳእ ወይ ምኽታብ ሓደ ናይ ዝሕል ኩናት እዚ ምፅኢ ተባሂሉ ኣብዚ ሕጂ 25 ዓመታት ነዚ ኩሉ ህውከት ብዞባና ደረጃ ይኹን ብዓለም ደረጃ ቀንዲ ተዋሳኢ እዚ ሓይሊ እዚ እዩ ምናልባሽ ቅድሚ ሕብረት ሶቪየት ምውዳቑ ናይ መወዳእታ ሜዳ ወይ ዓውዲ ውግእ ኣፍጋኒስታን እዩ ነይሩ ኣፍጋኒስታን ከመይ ኢሉ ኣናሃይርዎን ናይ ሕብረት ሶቪየት ስርዓት ምውዳቕ ከመይ ገይሩ መፂኡ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ግን ኣፍጋኒስታን ካብ ሽዑ ክሳብ ሎሚ ህውከት ዓሪፉ ድዩ ኣፍጋኒስታን ብኡ ተወዲኡ ድዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ንኸውን ሓደ ካብ ኣብዚ ዞባና ገና ፈኸም ዝብል ዘሎ ንቅልውላው ጠንቂ ዝኸውን ምናልባት ካብ ዞባና ንብሎ ኣዝዩ ዝረሓቐ ክመስል ይኽእል ኸውን ግን ኣካል ናይቲ ዞባ ኢልና ንዛረብ ንኽእል ድሕሪኡ ናይ ኢራቅን ናይ ኢራንን ኩናት መፅኡ ዝውነቱ ናይ ገዛ ርእሱ ዳይናሚክስ ኣለዎ ኢራቅ መቃፅፅቲ ወይ መፀናፅንቲ ኢራን ኮይና ሓደ ባላንስ ወይ ምውዳን ፈጢራ ነይራ ክንብል ንኽእል ኣብቲ እዋን እቲ መብዛሕትኦም ዕልቕልቓት ወይ ህውከት ሃጓፋት ምስ ዝፍጠሩ ወይ ከዓ ሚዛን ምስ ዝጠፍእ ምውዳን ምስ ዝጠፍእ ዝመፅእ እዩ ስለዚ እቲ ኣብዚ ዞባ እዚ በብቑ ፈኸም እናበለ ተዋህለለ 25 ዓመታት ጀካ ናይ ኣፍጋኒስታን ናይ ኢራቅን ናይ ኢራንን ነይሩ እቲ ኩናት ምናልባት ድሕሪ 8 ዓመት ኣብቂዑ ኢልና ክንዛረብ መን ምስ መን ነይሩ እንታይ ነይሩ ዕላማ ናይ ኢራቅ ዝነበረ ስርዓት ናይ ሰዳም ይኹን ናይ ኢራን ሓድሽ እስላማዊ ስርዓት ምስ መፅእ እንታይ ተራ ነይርዎም ኣብቲ ዞባ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ግን ናይ ሰዳም ዓንዳሪ ፖሊሲታት ወራር ናይ ኩዌት ኣምፅኡ ካልእ ሓድሽ ኩናት ወሊዑ ናይ ግዳም ምትእትታው ከዓ ዓዲሙ ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ካብ ሽዑ ተጀመረ ናይ ኢራቅ ጉዳይ ኣይተወድአን ኣብ መንጎ ኢራቅን ኢራንን ዝነበረ ኩናት ጥራይ በቃ እምበሪ እቲ ናይ ኣፍጋኒስታን ክልውላው መሊሱ ናይ ኢራቅ ካልእ ህውከት ተፈጢሩ ክሳብ ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ማለት ኣብ ኢራቅ ዘሎ ናይ መውሱል ናይ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ኢራቅ ዘይርግኣት ቀፃሊ ዋላ ዝሕጂ ዝበሃል ናይዚ ክራይሲስ ንብሎ ወይ ናይ ሽዑ ፈላስፋታት ከም ዝብልዎ الفوضى الخلاقه العرب ምናልባሽ ክሪኤቲቭ ኬዮስ ዝብልዎ ብልሓታዊ ህውከት ፈጥር ነቲ ብልሓት ናይ ህውከት ትጥቀመሉ ህውከት ተማሕድር እዚ ሓደ ካብቶም ስትራቴጂታት ወይ ድማ ውጥናት ናይ ሓደ ቀፅራዊ ሓይሊ ናይ ዓለም ከመይ ጌርካ ንዓለም ትቆፃፀራ ንዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ንኡሳን ዞባታት ከፋፍላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ወይ ንኡስ ዞባ ወኪል ኣለካ ወይ ተሸቅሎ ሓይሊ ኣሎ ዞባዊ ሓይሊ ትበሃል ከምዚ እናበለ እቲ ናይ ከባቢና ህውከት ተፈጢሩ ብዚ ሕጂ ተፈናጨለ ዝውለድ ናይ ሽበራ ብዝተፈላለየ መገዲ ቃዒዳ ሓንሳእ ዝዓሽ ማልያ ደይብሎም ኣስማት እዚኦም ሕጂ ኣብ ሓደ ዘንቢል ኣቲና እንድሕር ኢናዮም ብድምር ኣብዚ ከባቢና ርግኣትን ሰላምን ምትሕብባርን ክብረት ልዕልና ሃገራዊ ሕጊ ካይመፅእን ጠንቂ ዝኾኑ ሓይልታት እዮም እቶም ቀንዲ ሰወርቲ ሓይልታት ግን ብሩያን ዝተፈላለየ ናይ ዜና ናይ ፕሮፓጋንዳ ዘመተታት ንሓቂ ምጥምዛዝ ንሓሶት ሓቂ ምምሳል ንትደልዩ ዕላማ ብካልእ ጥምዙዝ መግለፂታት እናዳናገርካ እናታለልካ ናትካ ረብሓታት ተተቐድም ዝግበር ፈተነታት ማልያ ይብሉን ማኒፑሌሽን ናይቲ ሚድያ ናይቲ ዝተፈላለየ ምዕባለታትን መግለፂ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን እዚ ኩሉ ናይ 25 ዓመታት ምዕባለ መፅኡ እዚ ህውከት እዚ ከዓ ቀፃሊ ንሪኦ ዘለና ብኸመይ ክዓርፍ ክኽእል ኣለዎ እቶም ጠንቅታት ብፍፃሜ ብሓይሊ ብሃገር ብመንግስቲ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልና ክንፅብፅቦም ንኽእል ኩላቶም ኣለውና ዝርዝር ሰነድ ኣለና ማለት እዩ እንተዳ ንሕና ኣብ ከባቢና ሰላምን ርግኣትን መፅኡ ናይ ህዝብታትን ሃገራትን ዝኸባቢ ምትሕብባር ክህሉ ኣብ ንሓድሕዶም ከዓ ናይ ዘለዎም ፀጋታት ኣጓሳጒሶም ምእንቲ እቲ ናይ ሓባር ዕላማ ናይ ሓባር ረብሓታት ክሰርሑ ሓደ ባይታ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ኸውን ምእንቲ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ነናቱ ሓይሊ ነናቱ ሚዛን ኣለዎ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ከዓ ነዚ ናይዚ ዞባ ዝርግኣትን ምትሕብባርን ራህዋን ከምፅእ ዝኽእል ሓደ ባይታ ወይ ሃዋህው ክፍጠር ስለ ዘለዎ ንሶም ፅልዋ ክህልዎም ኣለዎም ንብሎም ሓይልታት ናይዚ ከባቢ እዚ ምስኣቶም ኣብ ምርዳእ ክንበፅሕ ኣለና እዚ ጎደበና እዩ እዚ ናህና ነይበርሁድ እዩ ብሓንሳብ ንነብረሉ ዘለና እዩ ብሰላም ክንነብረሉ ክንክእል ኣለና በበይንና ንገብሮ ፃዕርታት ክህሉ ይኽእል ኸውን ግን ኣብ መወዳእታ ውፅኢታዊ ይኸውን እዩ ብእኩብ ወይ ብሓባር ተዘይሰሪሕና ኣሎ ናይ ደገ ሓይልታት ወይ ድማ ሓያላን ዝበሃሉ ናይ ግዳም ሓይልታት ከም ኣያታት ወይ ከም ዘራያት ከም ሰላም ዝሕልው ወሲድና ክንሰርሕ ኣይንኽእልን
ስለዚህ ንሕና ናይ ገዛ ርእስና ምርድዳእ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ናይ ሓባር ባይታ ፈጢርና ንዕኡ ዝኸውን ሜካኒዝም ፈጢርና ከመይ ጌርና ነቲ ንደልዮ ናይ ሓባር ዕላማ ክንጭብጥ ምእንቲ ኩሉ ህውከት ዝፈጥር ዘሎ ሓይልታት ካብዚ ከባቢና ክንኣሊ ክንክእል ኣለና ዝተፈላለየ ስማት ክወስድ ይኽእል በዚ መገዳእታ እዚ ኣብዚ ከባቢ ስዑድያ መሻርክትና እዩ ሕጂ ትማሊ ቀውዒ ዓረብ ምስ መፀ ወይ ሓደሽቲ ተሪኦታት ምስ መፁ ሕጂ ትማሊ ዝተፈፀመ ስለ ብመፀት ኣይኮነ ብግብሪ ክንሰርሓሉ ፀኒሕና ውፅኢት ሂቡ ዳይሁን ካልእ ሕተ እዩ ምስ ግብፅን ምስ ካልኦት ተፈላለያ ኣብ ዞባ ዘለዋ ሃገራት እውን ከም ቀንዲ ኣጀንዳ ናይ ምትሕብባርና ኣብ ጣውላ ሰሪዕና ነጥፈሉ ዝነበርና ፖሊሲ እዩ ማለት እዩ ነዊሕ ዓመታት ሰሪሕናሉ ምናልባት ልዕሊ 10 ክንደይ ዓመታት ሰሪሕናሉ እዚ ብውክልና ናይ ልዕሊ ሓያላን ትበሃሉ ወይ ድማ ሓያላን እናትብሉ ንዓለም ተቆፃፂርና ትብሉ ኣብኦም ተፀጊዑ ኣብዚ ከባቢ እዚ ህውከት ትፈጥር ኣብኦም ተፀጊዑ ፅልዋ ከጋፋይ ከስፍሕ ትደሊ ሓይሊ ኩሉ ግዜ ንርግኣት ናይቲ ከባቢ ስለዘየበርክት ናይዚ ከባቢ ናፅነት ናይ ኩላተን ሃገራት ናፅነት ነፍሲ ወከፍ ልኡላዊ ሃገር ናቱ ሕርያ ናቱ መሰላት ኣለዎ ምስ ድላዩ ሃገር ዝምድና ገብር ኽእል ግን ሪኢኹም ኢኹም እታ ናይ ሬድሲ ኣላያንስ ወይ ከዓ እቲ ጉርብትና ንዞባ ዝምልከት ነቲ ቦታ እዚ እቶም ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ጥራዮም ከውሕስዎ ዝኽእሉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት መፂኦም ኣብዚ ክርብሹን ዕግርግር ክፈጥሩን ክሬቲቭ ኬያስ ከዓ እዚኣ ብብልሓት ዕግርግር ትፈጥር መትረብሓሉ ዝበላ ድማ ዓባይ ዘረባ ኮይና ረኺባያ ነቲ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ድማ ብሕፅር ዝበለት ትገልፅ እያ ሶ እዚኣ ድማ ነቲ ኩነታት ዘሎ ብቀይሕ ባሕሪ ደጊሙ ኣቐዲሙ ሰላም ከሎ ዝተዛረበያ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ኤግዛክትሊ ነዛ ትሱ ዝበላ ተንፀባርቕ እያ I hope ገለት ምሂራትኩም ክትከውን ፕሊዝ ከም ወትሩ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከከም ኩነታቱ ድማ ኣነ ናምፃኹ ከሪየኩም ነቲ ሓበሬታ መብርሂ ዝኸውን ድማ ክፍትኔ ናይ ሆፕ ናትኩም ደገፍ ወትሩ ኩሉ ናበልኩ ናይ ሎም ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፅፅብቑ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለየ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳእምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.